Da vidimo sada gde je naša Danica. Projekat Soul Ball na Adi Ciganliji okupio je mlade bejsbol igrače iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, koji od četvrtka u našoj prestonici u okviru besplatnog kampa vredno treniraju. Kako izgleda završni internacionalni trening, to će nam pokazati Danica. Danice, da li ovakva okupljanja mogu da promovišu ovaj sport koji u našoj zemlji nije baš toliko popularan? Tako je, Bojana. Dakle, cilj čitavog Soul Ball projekta koji finansira Evropska unija jeste upravo promocija ovog sporta. Na samom kampu ovde je prisutno oko 60 dece uzrasta od 10 do 15 godina i interesantna činjenica da je došlo i nekoliko Novajlija, tako da možemo da kažemo da se baš na ovaj način u stvari i promoviše bejsbol. Ali sa mnom je ovoga jutra Milan Zonić iz Bejsbol Saveza Srbije i koordinator ovog projekta. Pa evo, koliko je značajan ovaj projekat? Jako značajan. Drago mi je da ste došli da nas posetite. Ovo je nastavak popularizacije bejsbola u Srbiji i drago nam je da su tu gosti iz Hrvatske, Novog Sada i iz Mađarske koji učestvuju u kampu. Takođe ima i nekoliko trenera iz SAD-a. Tako je, mi smo povezali to. Američki treneri su u ovom trenutku bili u Beogradu, pa smo ih uklopili u ovaj kamp. Oni su, kao što znate, bejsbol u Americi glavni sport. Tako. Zbog čega u Srbiji nije toliko popularan bejsbol kao, na primjer, u Americi? Pa tamo se igra 100 godina, ovde se igra kod nas 30 i mi se trudimo da bude popularniji, tako da ovde je ipak prioritet fudbal, košarka, znate kako to ide kod nas. Sa mnom su ovoga jutra i Đorđe Ajduković iz Bejsbol Saveza Beograda i gospodin Goran Vučinić, dolazite iz Hrvatske. Kako vam se, evo, danas je završni trening, koliko je značajna ova saradnja? Pa gledajte, prvo mi uživamo biti ovdje. Znači, čovjek koji dođe u Beograd prvi put, on odmah postane prijatelj tog grada. Nama su evo neki roditelji prvi put došli, znate, imali su puno pitanja. Oni su toliko oduševljeni, ja to ne mogu. Najviše sa ljudima. Znate, Beograđani imaju jedan poseban šarm, to nema nigdje na svijetu. Ali evo, mi smo, ovo vam je ljubavna priča. Mislim, šta ja kažem, ljubavna priča. I to na prvi pogled. Tako da uživamo ovdje sa našim prijateljima. Evo, ovdje ste prvi put ili? Ja sam ovdje ne znam koji put, a mi smo ovdje kao kod kuće. I tako da dolazimo svake godine i oni kod nas. To nije nikad prestalo. Đorđe, koliko je značajna razmena iskustva? Pa svakako da je to jako bitno. Upravo i sa našim prijateljima iz Varaždina i s našim prijateljima iz Mađarske. Razmenjujemo iskustva, kako da poboljšamo rad sa decom, kako da okupimo što više dece na terenu, kako da ta deca napreduju u bejsbolu, jednog dana čak i da odu i na koledž u Ameriku da igraju bejsbol i tako. Tako da ta naša razmena iskustava je jako bitna. I stimulišuće i za decu i za sam bejsbol. Hvala vam mnogo. Sada ćemo odmah vidjeti kako se i provode, odnosno kako su se proveli ovde u kampu. Ovde, odakle nam dolazite? Znači imamo troje mališana. Koliko imate godina, imena i odakle dolazite? Ajmo redom. Dolazim iz Beograda, Srbije, imam 11 godina i zovem se Petar Idoković. Dolazim iz Hrvatske, iz Varaždina, imam 12 godina i zovem se Dan Vučetić. Dolazim iz Hrvatske, iz Varaždina i zovem se Jako Belošević, 13 godina. Hvala vam mnogo na tim informacijama. Sada mi recite kako ste se proveli na kampu. Evo, ko će od vas? Pa meni je odlično bio kamp. Kako je druženje na kampu? Da li ste i pored vrednih treninga nekako uspeli da se družite? Da, svi su simpatični, jako družimo se sa svima, kupamo se poslije svi zajedno i tako. Uživate na Adi Ciganliji. Šta ćete najviše pamtiti? Kada se vraćate kući? Danas idemo natrag u Hrvatsku. Najviše ćemo pamtiti to zabavljanje, igranje i tako. Hvala vam. Hoćete sad da mi pomognete, odnosno da, evo, mislim da će vaš trener da mi malo kaže kako uopšte funkcioniše ovaj sport. Ja ne znam baš pravila, a hoćete vi da mi asistirate da ja probam da bacam lopticu, jel može? Tako. Hajmo prvo, dakle, kako počinje uopšte taj neki napad? Da smo mi malo probali prije i da vi, gospođo Danica, od gospodića imate baš talenta. Ona stvarno ima jedan krasan pokret, to se vidi da je sportaš. Jo, pa hvala vam. Ne, vidi se to. Na bivši sportista. Na prvo oko. Uglavnom sve se vrti oko ove lopte. Ona je tvrda, ima ove šavove, može skretati, znači to je cijela priča je ova lopta, znači zato je bejsbol, znači lopta. Dakle, i igra se vrti oko toga da jedna ekipa u obrani, brani se, njihov bacač baca onom
udaraču loptu, udarači pokušavaju udariti što dalje i pokušavaju osvajati baze. Znači vi ćete danas biti onaj bacač. Znači ja napadam sada. Vi ćete biti zapravo obrambeni igrač, ali najvažniji igrač obrane. Onaj koji baca loptu i pokušava prevariti ovog udarača da on ne uspije pogoditi. Ali to vam, mislim, vidim da vam dobro išlo. Pa ajde da probamo još jednom. Dakle, Može. prvo znači u ja ću levoj vam držati ruci, mikrofon. morate mi Može. pridržite mikrofon, naravno. Znači na lijevoj ruci je rukavica jer je, pošto je lopta tvrda. Kakva je ovo rukavica? To je Zašto? sve, to su kožne, to je već evo, preko 150 godina, to je stvarno dovedeno do savršenstva. Tako da ovaj džep, kad loptu hvati ovaj džep, da vas ne bi bola ruka jer ona je tvrda, teška je. A koliko je teška ova loptica? 140 grama na ovu kinetiku. Dakle, na tu brzinu. Da. Ali je vrlo živa, interesantna. Recimo, ne znam, golman Beara, on je vježbao s tom loptom da dobije refleks. Jel? Aha. Da, evo, Dobro, na primjer. onda pokušavamo sad, dakle, kako ste mi rekli? Ajde, opet Dakle, da- idemo da sam ovako. malo zaboravila. Ajde stani mi kečeru tamo. Evo ovaj kečer, znači on ima, vidite, zaštitu. On ima i kacigu i rukavicu. I sad vi pokušavate pogoditi njemu u rukavicu. Znači sad ćemo vidjeti po vaš Dan će se mekani truditi pokret. Da, u stvari, Da ne udari baš prejako. ali će truditi se da... Pogodi ovu loptu, da. Ajmo sad vidjeti kako to izgleda. Ajde samo još jednom, rekli ste mi, dakle... Znači onako raširiti ruke i dići gore i onda lagano mekani pokret prema tamo. Možete stati još možda malo traga. Evo ovako. Znači gađamo ovu rukavicu koju je ovaj momak otvorio. Da vidimo. Znači sve mekano. I sa 3 prsta, jel' tako? Mekano. Moramo ovako... Tako, da, bravo. Stanite ovako kao bočno kao ja. Dobro. Ovako prema njima, ovako. Malo se okrenete. Ovako. Bravo. I sad probajte pogoditi tamo. Ne, ja ne lažem, ovo je čudo. Izvanredan bacanje. probamo još Ja sam vidio puno sportaša koji ne mogu ovo. Pa ne verujem to da... Ne, je baš damo im tako, loptu, ma ali niti hvala na slučajno. tim komplimentima. A ovo je izvanredno. Svakako, Bojana, ja ću da pokušam još jednom i nastavljam. Ovo je predobro, da. Verovatno mi treba mikrofon za ovo. Da. Pokušat ću još jednom. Ostajemo ovdje na ovom završnom treningu i dakle, eto, možete da pogledate kako ću još jednom baciti lopticu i vidimo se sljedeći vikend. Bojana. Gledamo, Danice. Ovo je sjajno. Sjajno, evo i ja kažem sjajno. Za kraj, ostalo nam je malo dobre muzike.